Twongeye kubaha akaze abakunzi ba Murenge Today TV aho muherereye hirya no hino ku isi bitewe n'amasaha yanyu nimba ari mu gitondo ni mwaramutse muri ku manywa bifurije umunsi mwiza twizere yuko mumeze neza kandi Uwiteka akomeje kubarinda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu misozi miremire y'Umurenge akomeje kubaha pole ndetse n'ahandi hirya no hino muri Kivu y'Amajyaruguru za Kibirizi n'ahandi FDLR zikomeje kurasa abaturage zibabuza umutekano ariko kandi tubabwira ngo umuti wabo uri hafi kuboneka amahoro akaboneka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Kongo ndetse no muri Kongo. Turi kuwa kabiri ku minsi 10 y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026 abamuhawe kaze muri aya makuru yo muri aka kanya amakuru mugiye kugezwaho nanje muhasha Fidele nk'ibisanzwe muri aya masaha. Ingingo z'ingenzi tugiye kuba tugarukaho muri aya makuru y'aka kanya nuko ingabo zirenga ibihumbi 7,500 zapasinze cyangwa se zasoje imyitozo akaba ingabo zinjiye mu gisirikare cya ARC Armée Révolutionnaire Congolaise. None turaza kwerekeza i Kinshasa aho abantu baraye bishwe mu gihe mukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turi busoze tudakubitiye cyangwa se tudasimbukiye mu misozi miremire y'iwacu. Hanyuma rero nimba udukurikiye utarakora subscribe wibuke kuyikora kugira ngo amakuru aze akugeraho nta nkomyi kandi bitakugoye. Inkuru irambuye ni mu kanya gatoya nyuma y'akaruhuko. Munyemerere amakuru yacu tuyahere muri Kivu y'Amajyaruguru twerekeze mu gace ka Canzu aho kuri iki cyumweru ku minsi 8 y'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 abarenga ibihumbi 7,532 basoje cyangwa se binjiye mu gisirikare cya ARC Armée Révolutionnaire Congolaise aho basoje imyitozo bari bamaze iminsi bari gukora imyitozo hariya muri kariya gace ku ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Abangaba bakaba binjiye mu ngabo za ARC Armée Révolutionnaire Congolaise ahangaha bakaba barakoreraga imyitozo cyangwa se iyi myitozo bakaba barimo bayikorera ahitwa Canzu murahazi abantu benshi. Umuhango wo gusoza imyitozo wabereye Canzu nanone ubwo bari kumwe n'umugaba mukuru w'ingabo za ARC Armée Révolutionnaire Congolaise cyangwa se coordonnateur militaire muhuzabikorwa wa gisirikare Major General Sultan Makenga ubwo yari yitabiriye uyu muhango yabwiye uru rubyiruko cyangwa se bari gusoza imyitozo ya gisirikare yuko yishimiye kubana nabo kandi abashimira ku ruhare rwabo bagaragaje kwinjira mu ngabo za ARC n'umutwaro bagize kugira ngo bumve yuko bagomba kwifatikanya cyangwa se kwifatanya n'abagenzi babo bamaze iminsi bari muri uru rugamba rwo kubohora igihugu cyacu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyafashwe bugwate cyangwa se cyafashwe anotage n'ubutegetsi bubi bwa leta ya Kinshasa iyobowe na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ati rero ndabashimira ku mukingi wanyu cyangwa se ku ruhare rwanyu mwagaragaje n'umutwaro wo kwinjira mu ngabo. Nanone yakomeje ababwira yuko umuhate bagize atari ubusa kandi bagomba kwifatikanya bakagira discipline ndetse n'ikinyabufura no kubaha ikiremwa muntu muri uru rugamba rwo kubohora igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu byo yagiye agarukaho cyane cordo militaire yababwiye yuko bagomba kurangwa na discipline bakarangwa n'ikinyabufura bakarangwa n'ubunyamwuga ndetse bakubaha ikiremwa muntu kuko uwo bagiye kubohora ni umunyekongo umaze iminsi ababaye ari mu gahinda. Ati rero aba banyekongo bakwiye kwishima kubera kuko bagiye kubona abatabazi cyangwa se bababohora. Nanone cordo militaire ubwo yasozaga ijambo ryiwe ahangaha mu Canzu kuri iki cyumweru yababwiye yuko abifurije akazi keza kandi bazakora akazi keza kandi kazababere keza bazabasha kubohora abanyekongo kandi ko
bafatikanyije bagomba kwihanganira ibyo bazahura nabyo mu nzira mu kazi katoroshe ko kubohora abanyekongo. Abasirikari rero bakaba bagiye koherezwa mu bice bitandukanye mu kwifatanya n'abandi bagenzi babo mu rugamba rwo kubohora igihugu cyacu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyafashwe bugwate cyangwa se kiri anotaje n'ubutegetsi bubi bwa leta ya Kinshasa. Nanone dukomeza n'ayandi makuru nk'uko twari twabibabwiye, twerekeze mu murwa mukuru i Kinshasa aho umutekano ukomeje kuba ingorabahizi. Ibikorwa by'ubwicanyi n'ubujura bikomeje muri uyu murwa mukuru w'igihugu cyacu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru agera kuri Mulenge Today TV nuko mu ijoro ryakeye mu mujyi mukuru wa Kinshasa, umurwa mukuru w'igihugu cyacu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gace ka Kingabwa muri komine ya Limete habaye ikibazo gikomeye cyo kwiba no kwangiriza sitasiyo icuruza esanse cyangwa se sitasiyo service. Amakuru agera kuri Mulenge Today TV y'agateganyo akaba avuga ko abantu batatu bishwe barashwe ndetse n'abandi benshi bakaza gukomereka, aho amakuru avuga ko bamwe muri aba ngaba bakomeretse taramenya umubare wabo, ko bamwe bakomerekejwe n'intwaro gakondo, abandi barashwe harimo imihoro n'ibyuma bagiye baterwa n'ibindi bikoresho cyangwa se n'izindi ntwaro za gakondo. Ibi ngibi ngo byatumye muri aka gace habamo umutekano muke ndetse n'ibikorwa bikaba ngo biri kugenda gahoro gahoro, ndetse abakozi bakora ahangaha muri aka gace kuri Pakajuma bakaba basabwe guhita bataha kubera ko umutekano wabo uteye impungenge kandi ko nta mutekano uri muri aka gace. Kugeza ubu ngubu umutekano uracyari muke cyane muri Kingambwa, abantu bakomeza kugira ubwoba bwinshi cyane kubera ibi bikorwa byaraye bibereye muri aka gace. Abaturage baribaza ntese inzego z'umutekano byagenze gute, zagiye he ko dukomeje guhura n'ibikorwa nk'ibi ngibi, aho abantu bitwaje intwaro bashobora kwinjira kuri sitasiyo bakarasa bakakica bakagera aho bica abaturage. Ati mu by'ukuri ibi bintu ntabwo byumvikana kandi ni ibintu bigayitse cyane. Nanone tugenda tugana ku musozo w'amakuru yo muri aka kanya, reka twerekeze mu misozi miremire aho umutekano ukomeje kuba mukeya muri kariya gace. Mu by'ukuri nta sasu riravuga kugeza aya masaha, ariko kandi umwanzi w'amahoro ari hafi, ntabwo ari kure, naho ibirindiro by'ingabo za Alliance Fleuve Congo twirwaneho M23 bari bikaba bikomeje gutera impungenge n'umutekano muke, aho ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zikomeje kwiyegeranya kugira ngo zikomeze zigabe ibitero, ariko kandi ingabo za Alliance Fleuve Congo twirwaneho M23 zikaba zikomeje kuba maso no kurinda umutekano w'abaturage muri kariya gace. Andi makuru akomeje kuvuga yuko mu mirwano yabaye ku cyumweru no kuwa gatandatu hariya mu gace ka Minembwe, nuko hakomeje kugenda hagaragara abandi basirikari benshi b'abarundi ndetse na Mai FARDC bari batawanyitse bahungira mu bibira, bakomeje guhishuka kubera inzara iri kubarya, ndetse amakuru akaba avuga yuko n'ubundi hari abasirikari benshi bafashwe bagiye bafatwa amatekwa n'ingabo za M23 twirwaneho muri biriya bice. By'ukuri amakuru akaba akomeje kugenda avuga yuko bahahuriye n'akazi katoroshe, ubwo bari bagabye ibitero bazi yuko bari bufate Minembwe n'inkengero zayo, ariko bakaza gusanga ibintu amazi atari yayandi, ibyo bibwiraga n'ibyo batekerezaga basanga atari byo. Abasirikari benshi b'abarundi ngo bafatiwe hariya ku rugamba, ubwo bari baje bizeye kabisa ko ngo bababwiye ko bari bufate Minembwe nta ngabo ziri bubitange hariya cyangwa se ziri bubashe kubarwanya zikabatsinda. Hanyuma aya niyo makuru twari twabateguriye kuri aya manywa y'uyu munsi, reka dukomeze tubashimire mwebwe mukomeje kubana natwe umunsi ku wundi, tubararikira kutaja kure ya Mulenge Today TV mu zindi gahunda tugenda tubagezaho, tuboneraho umwanya wo gukomeza kwihanganisha abaturage bari mu bice bitandukanye muri Kivu y'Amajepfo na Kivu y'Amajyaruguru bakomeje guhura n'ibibazo by'umutekano muke, kwicwa n'ibindi. Tubabwira ngo bigiye gushira vuba cyane aka kavuyo
kagiye gushira. Mukomeze mugire ibihe byiza n'amahoro nyagasani, mwari kumwe na Muhasha Fidèle, amahoro y'Uwiteka akomeze abane namwe, twongere mu yandi masaha ari imbere.